Ade pat-pat unsure ane dadi sarana maturan umat Hindu. Minekadi patram utawi dondonan, puspam utawi bunga-bungan, palam utawi buah-buahan, lan toyam utawi air suci utawi tirta. Lenan teken ento umat Hindu masih nganggo sarana dupa ane nganti unsur api. Pelibatan unsur api ini kesurat di kitab suci Vedanga ane kepah uli siksa via karena canda nirukta jotise lan kalpa. Di kitab Weda Parikrama jelasane wijil ing dupe saking wisma dipe saking arde candra lan depi sembah. Artene baktine ring ide Sang Hyang Widi lakar nyujur tetujone yening nganggo dupe lan dipe. Direk Weda lan Samaweda masih ora hange api dadi pengaksama upacara ngulati tetujon ring Brahma. Api utawi Agni dadi dewa saning ngulah raksasa lan mekejang malane dadi ange suci. Nanging Agni utawi api dadi pemucuk upacara yannya sujati nganutin pawarah di kitab Weda. Dupe measal uli wisme luwire buana agung ane masunar lan andosne menek lantas dadi besik teken ambare. Len rausne dupe dadi lambang panuntun umat. Anake maturan keabtiang dupang api ane ada di tengah dewekne utawi buana alit lan mebesik teken Hyang Widi. Cara andos dupani ane menek lan mebesik ke ambare. Dupe ane melakar uli bahan-bahan mie dadi pandita pemucuk upacara lantas dadi pengenter ane ngubungang pemuja teken ane dipuja. Selanjutnya munahang kotoran lan ngulahin roh jahat. Ane terakhir dupe dadi saksi upacara. Lion dupane ane keanggon maturan ngelah teges ane len-len. Akateh keanggon maturan ditungose suci utawi merajan umah soang-soang misalne pas mebanten. Telung kateh keanggon maturan di tempat suci di luar lingkungan umah. Limang kateh keanggon maturan di tongos usaha utawi medagang. Pitung kateh keanggon mapinunasan. Sieu kateh keanggon ngaturang puja mantra ring ista dewata. Solas kateh keanggon maturan di mekejang pengidar buana agung apange mekejang makhluk hidupe bagia. Mantram ane anggone yene ngejang dupe ong ang dupe dipe asre ye nama swaha. Yening ngayabang tur ngaturang mantram ane keanggon Om Agnir Agnir Jotir Swaha Om Dupam sama Pawayani Swaha.